Pobjednica 6. sezone Zadruge, Aleksandra Nikolić, danas je potpisala ugovor i postala prva učesnica 9. sezone realitija Elita. Vlasnik Pink televizije Željko Mitrović najavio je danas biti potpisano još ugovora sa budućim učesnicima naredne sezone realitija Elita. Aleksandra Nikolić je upravo potpisala ugovor za Elitu 9. Ona je bila pobjednica Zadruge 6 i ja joj želim mnogo uspjeha. Ali danas ćemo potpisati još nekoliko velikih ugovora zato što se približavamo sezoni koja će po svim aspektima, ja to uvek kažem, ali ova će stvarno biti po svim aspektima najmoćnija sezona, čak moćnija i od prethodne i od one od pre 4 godine, gdje je isto bilo mnogo iznenađenja, istakao je Željko Mitrović. Nakon potpisivanja ugovora za novu sezonu, Aleksandra Nikolić je rekla da će ona biti ono što jeste. Čast mi je i zadovoljstvo što ću biti učesnik Elite 9. Jako se radujem, srećna sam, bit ću ono što jesam, gledaoci me znaju, publika me zna i obećavam zanimljiv program, rekla je Aleksandra. Subscribeujte se na Trending News i lajkujte ovaj video.